ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ikaze mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Tariki ya 5 Kamena buri mwaka isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurengera ibidukikije. Ni umunsi washyizweho n'umuryango w'abibumbye hagamijwe kwibutsa abatuye isi akamaro ko kubungabunga ibidukikije byo shingiro ry'ubuzima ku isi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti igihe kirageze twite ku rusobe rw'ibinyabuzima. Byumvikane neza ko igaruka ku kamaro ko kurengera urusobe rw'ibinyabuzima. Abahanga bagaragaza ko urusobe rw'ibinyabuzima birimo inyamaswa, ibimera, udukoko duto cyane tutaboneshwa amaso cyangwa se microbe, byose bigira uruhare mu ruhererekane rw'akamaro magirirane cyangwa se uburyo ibinyabuzima bitungwa n'ibindi bizwi nka chaîne alimentaire. Urugero, nta bimera, inyamaswa z'indyabyatsi ntizabaho, kandi nta microbe zituma ibisigazwa bibora, ibimera ntibyabona ifumbire mu gihe umuntu akeneye umwuka mwiza uva mu bimera kugira ngo abeho. Ndetse agakenera ibyo kurya biva ku bimera, inyamaswa n'ibindi kugira ngo abashe kubaho. Inzuki zigira akamaro gakomeye mu kwangurira ibimera binyuranye, urugero nk'ibigori turya binyuze mu cyitwa pollinisation. Urumva ko zitariho usibye ko urubuki tutanabona n'umusaruro w'ibigori n'ibibikomokaho. Abahanga mu by'ubukungu bavuga ko urusobe rw'ibinyabuzima rubungabunzwe neza rugira uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu kuko biteza imbere urwego rw'ubukerarugendo nka rumwe mu zinjiriza igihugu amadevize menshi. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'iterambere mu Rwanda RDB yerekana ko urwego rw'ubukerarugendo rwinjiza 10% mu musaruro mbumbe w'igihugu. Ndetse gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 iteganya ko aya madevize aziyongera akava kuri miliyoni 400 akagera kuri miliyoni 800 z'amadolari za Amerika muri 2024. Gusa igiteye impungenge ni uko uru rusobe rw'ibinyabuzima rwugarijwe n'ibibazo birimo ubushyuhe bukabije, ibiza nk'imyuzure, inkongi z'umuriro, inkangu n'ibindi bisenya ngo by'urusobe rw'ibinyabuzima cyangwa se ecosysteme. Byinshi mu bisenya ingobyi bifite inkomoko ku bikorwa bya muntu, kandi nyamara nawe mugiraho ingaruka, ariko ku rundi ruhande ni nawe ufite urufunguzo rwo kubikumira. Iyangirika ry'urusobe rw'ibinyabuzima ni ikibazo rusange cyugarije isi n'u Rwanda rurimo. Ari no mpamvu mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none tugiye kugaruka ku kamaro ko kubungabunga urusobe n'ingamba zafatwa kugira ngo bigerweho. Ikaze mu kiganiro kirambuye. Abahanga basobanura urusobe rw'ibinyabuzima nk'izingiro ry'ubuzima ku isi rigizwe n'amoko anyuranye y'ibinyabuzima nk'inyamaswa na muntu harimo ibimera ndetse n'udukoko duto tutaboneshwa amaso cyangwa se microbe. Ibi byose biba mu bice bitandukanye nko ku butaka, mu mazi, mu mashyamba, mu butayu, mu bishanga no mu bindi bice byose bigize ingobyi y'urusobe rw'ibinyabuzima. Ibi byose nibyo bituma ubuzima bushoboka ku isi nk'uko tubibwirwa n'ikigo REMA. Mu by'ukuri urusobe rw'ibinyabuzima rufite akamaro kanini ku buzima bwa muntu. Hari ibimera bivura, aha twabifata ko nanone urusobe rw'ibinyabuzima rudufasha mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Ngira ngo nigeze kukubwira ku muravumba, ngira ngo twese turawuzi, tuzi ko unavura ndetse kuva na kera. Twatanga n'ibiti aho byatewe, tuzi ukuntu haba hahereye hameze neza, biyungurura umwuka duhumeka. Kuba urusobe rw'ibinyabuzima ari ryo shingiro ry'ubuzima ku isi bivuze ko rugomba kubungabungwa, kuko bidakozwe bishobora kuviramo ubuzima burimo n'ubwa muntu kuzimira cyangwa se kugenda nabi. Urugero rwafatirwa ku miswa, inyo n'utundi dusimba duto abantu bafata nk'udafite umumaro dutuma imyanda ibora igahinduka ifumbire yifashishwa na muntu mu kongera umusaruro w'ubuhinzi. Igihe utu dukoko twashira ku isi bishobora gutera igabanyuka ry'umusaruro w'ubuhinzi, cyo kimwe n'ibindi bimera bikenera ifumbire kuko byaba bitakiyibona. Ibi bisobanuye ko inyamaswa z'indyabyatsi zaba izo mu mashyamba kimwe n'amatungo nk'ihene, intama, inka n'andi yororwa kandi agatunga muntu atabona ibiyatunga na muntu ukenera inyama akahahombera. Ndetse muntu ntiyabona ibimera nk'imboga yifashisha mu mafunguro, byumvikane neza ko n'umwuka ahumeka waba ikibazo kuko ibimera bigira uruhare rutaziguye mu kuwutunganya binyuze mu cy'abahanga bita photosynthèse. Ikiyongera kuri ibi nuko imiti myinshi ikoreshwa mu nzego z'ubuzima ikomoka ku bimera nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ribitangaza.
aho rivuga ko byibuze hejuru ya 60% by'abatuye isi bakoresha imiti gakondo ikomoka ku bimera ndetse n'iya kijyambere myinshi niho ikomoka. Bityo rero gusigasira buri kinyabuzima mu bigize ngo by'urusobe rw'ibinyabuzima ni ingenzi kugira ngo natwe tubeho. Urusobe rw'ibinyabuzima kandi rufitiye akamaro igihugu muri rusange kuko inyamaswa ndetse n'ibimera by'amoko atandukanye biba mu ngobyi yarwo bikurura ba mukerarugendo, amadevize akinjira mu gihugu, ubukungu bw'igihugu bukazamuka. Ni nayo mpamvu ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB cyihatira kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima n'ibidukikije muri rusange, dore ko urwego ruza ku isonga mu kwinjiriza igihugu amadevize. Kubungabunga urwo rusobe rw'ibinyabuzima niryo terambere rirambye ry'ubukerarugendo, ndetse ubukerarugendo nanone buteza imbere ubukungu bw'igihugu. Navuga nanone akamaro abaturage bavana mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, kuko ubwo rusobe rw'ibinyabuzima buteza imbere ubukerarugendo. Ubukerarugendo bukaba bufite umusaruro munini dusaranganya n'abaturiye parike. Uyu munsi kuva iyi gahunda yatangira kuva muri 2005 kugera muri 2019 tumaze guteza imbere imishinga yahanzwe n'abaturage ifite agaciro ka miliyari 5 na miliyoni 300. Iyo mishinga ikaba irenga imishinga 698 yagiye mu guteza imbere ibikorwa by'ubuvuzi, by'amashuri, mu guteza imbere ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, ndetse no gukora amakusanyirizo y'amata. Birumvikana neza ko urusobe rw'ibinyabuzima rufatiye muntu runini, bityo ko yagakwiye gufata iya mbere mu kurubungabunga. Ariko se n'iki kirwangiza? Ibikorwa bya muntu birimo gutema amashyamba, gutwika ibyanya, ubuhinzi bwibasira ibyanya, ubuhigi biza ku isonga mu kototera urusobe rw'ibinyabuzima kuko akenshi bisenya ngo byarwo. Hakiyongeraho izindi mpamvu nk'imihindagurikire y'ibihe, ibinyabuzima by'ibyonnyi, byaba ibimera n'inyamaswa n'izindi. Mu guhangana n'iki kibazo, leta y'u Rwanda yashyizeho imirongo ngenderwaho ikubiye muri politike n'amategeko yo kwita ku bidukikije muri rusange. Ibinyujije mu cyerekezo 2050 na gahunda y'igihugu yo kwihutisha amajyambere NST1, hafashwe ingamba zo guhangana n'ibihutaza urusobe rw'ibinyabuzima hagamijwe kubaka igihugu gifite ubukungu buteye imbere kandi burambye. Minisiteri y'Ibidukikije iravuga ko hari byinshi byakozwe mu kubungabunga ibidukikije muri rusange n'urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko kugira ngo bibashe gutanga umusaruro wifuzwa mu bukungu bw'igihugu. Hagendewe ku kamaro urusobe rw'ibinyabuzima rufitiye igihugu, icy'ingenzi cyihutirwaga kwari ugushyiraho politike, amategeko n'inzego z'ubuyobozi mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. U Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga yo kurengera urusobe rw'ibinyabuzima kandi rushyiraho politike n'amategeko muri urwo rwego. Kugira ngo ibi bishyirwe mu bikorwa, indiri z'urusobe rw'ibinyabuzima zari zarangiritse zarasubiranyijwe. Aha twavuga nk'igishanga cya Rugezi gifatiye runini ubukungu bw'igihugu kandi kikabamo urusobe rw'ibinyabuzima bigenda bikendera. Urugero twavuga nk'imisambi, cyangwa se bikaba biboneka muri aka karere gusa. Biri mu ntumbero y'igihugu y'uko mwaka 2040 urusobe rw'ibinyabuzima mu gihugu ruzaba rwarasubiye uko rwahoze kandi rubungabunzwe neza, kuko rivuga ko hari amategeko agamije gufasha kurubungabunga neza. Twebwe nka REMA tuzi ko hari aho tuvuye, hari ibyagiye mu mico y'abantu. Ndibuka neza tugitangira gutera ubusitani mu mihanda, hagati y'imihanda. Ngira ngo mwari muri Kigali cyangwa n'ahandi mwari mwarabibonye. Byari ibintu bishyashya, abantu babasha gutambuka ukabona bakandagiye nko muri ubwo busitani, kubera amategeko, kubera kuyakurikirana. Ibyo bintu byaracitse. Ntabwo biragoye kubona umuntu utambuka mu muhanda ngo ajye gukandagira mu busitani. Ngira ngo icyo nshaka kuvuga hano ni uko hari aho tumaze kugera twubahiriza ayo mategeko, ariko hari n'urugendo tugifite gukora kugira ngo tugere kuri byinshi byiza dushaka kugeraho. Umusaruro uturuka kuri uyu muhate wo kurengera urusobe rw'ibinyabuzima uragaragara magingo ya mu Rwanda.
Amapariki n'amashyamba kimeza biracunzwe neza kandi hakomeje kongerwamo inyamaswa nk'inkura ziheruka kuzanwa muri pariki y'igihugu y'Akagera, igikorwa cyo gukura imisambi mu ngo igasubizwa mu byanya kamere byayo, gukoma no gusubiranya amashyamba kimeza nka Gishwati, Mukura n'ayandi, kubungabunga imigezi, ibiyaga n'ibishanga ni ibikorwa bigaragarira amaso. Ikiyongera kuri ibi ni uko u Rwanda ruherutse gutanga mu muryango w'abibumbye gahunda y'ibikorwa byo kurwanya no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Minisiteri y'Ibidukikije irasobanura icyo ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda rizafasha mu gusigasira urusobe rw'ibinyabuzima. Imihindagurikire y'ibihe ibangamiye ubuzima ku isi yose kandi ikabangamira n'iterambere muri rusange. Gahunda y'ibikorwa u Rwanda rwateguye rukayigeza no ku muryango w'abibumbye, mu byo izibandaho harimo no kurengera urusobe rw'ibinyabuzima ndetse no gusubiranya indiri zarwo. Urusobe rw'ibinyabuzima rugira uruhare runini mu kuyungurura umwuka duhumeka. Twibutse kandi ko ibihumanya umwuka mwiza uri mu kirere ari nabyo nyirabayazana w'imihindagurikire y'ibihe no kuzamuka k'ubushyuhe ku isi. Imihindagurikire y'ibihe tudahanganye nayo ngo tuyikumire yakwangiza urusobe rw'ibinyabuzima kandi rudufatiye runini. Ibiza nk'inkongi z'umuriro, imyuzure n'inkangu, amapfa, ubushyuhe bukabije biri mu bihungabanya ingobyi kamere y'urusobe rw'ibinyabuzima. Kandi byinshi muri ibi ni ingaruka z'ibikorwa bya muntu. Ukwivumbagatanya kw'inyanja y'Abahinde muri 2004 kwahitanye inyamaswa zisaga 117,000. Inkongi y'umuriro iheruka kubesera igihugu cya Australia mu kwezi kwa mbere yeguyemo byibuze zisaga miliyari. None se umunyarwanda arasabwa kwitwara ate ngo asigasire urusobe rw'ibinyabuzima arurinda kwibasirwa n'ibiza? Ikigo REMA kiravuga ko ari ibyo umuntu ashobora gukora mu kurinda urusobe rw'ibinyabuzima kwibasirwa n'ibiza kamere by'isi. Igihe cyose tugituye mu buryo budapanze neza nibwo tuzakomeza kubona inkangu, amazi inzu zadidutse kubera imyuzure, kubera ko abantu wenda batuye mu gishanga cyangwa hegereye igishanga hatakagombye kuba batuye. Ngira ngo imyuzure reka two kuyifata yonyine, iraterwa n'ibikorwa bya muntu byose bibaho bitandukanye, yaba imihanda. Nitwubaka imihanda, amazi avuye ku muhanda ntituyayobore neza ngo tuyageze aho agomba kugera. Mu buryo bwo kwishakishiriza inzira hari ibintu bitandukanye. Nimba ibishanga tubikoreyemo imirimo itakagombye gukorerwamo, ubwo amazi yakagombye kujya muri cya gishanga araza gushaka ahandi hantu ajya. Bitewe n'akamaro bifite ku buzima bwa muntu, niko kubungabunga ibidukikije muri rusange n'urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko bibumbatiye inyungu nyinshi, yaba ku muntu ku giti cye, igihugu n'isi muri rusange, kuko ari byo soko y'ubuzima ku isi. Niyo mpamvu kuri uyu munsi ufite insanganyamatsiko igira iti igihe kirageze twite ku rusobe rw'ibinyabuzima, ikangurira abatuye isi kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima, buri wese asabwa gutanga umusanzu we nk'uko ikigo REMA kibitangamo ubutumwa. Nk'uko insanganyamatsiko ibivuga y'uwo mwaka, harageze ngo twite ku rusobe rw'ibinyabuzima. Nje nanavuga ngo twaratinze, tugomba kubyitaho, gukunda urusobe rw'ibinyabuzima kandi tubifata ko ari kimwe mu bigize ubuzima bwacu. Buri umwe afite uruhare, haba mu rugo, haba aho dukorera, aho dutuye, mu midugudu yacu. Utaranarindira leta ko ivuga ngo dukore iki, dusana hano tuhagire parike, natwe ubwacu mu ngo zacu hari byinshi twakora tukaba dufashije mu kurengera urusobe rw'ibinyabuzima. U Rwanda rukize ku rusobe rw'ibinyabuzima rugizwe n'amoko atandukanye y'ibimera, inyamaswa ndetse n'ubuturo bwabyo, ari byo biha igihugu kugira umwihariko w'uburanga. Urusobe rw'ibinyabuzima nk'umutungo kamere ni ishingiro ryo kubaho neza kw'abantu, cyane cyane ku mubare munini w'Abanyarwanda batunzwe n'ibikomoka ku binyabuzima gusa nk'ibimera n'amatungo. Ni ku bw'izo mpamvu nsoza ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none, nkwibutsa ko ukwiriye kugira uruhare mu kubibungabunga kuko ari byo shingiro ry'ubuzima dufite. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mugitegurirwa kandi mukakigizwaho n'ikigo cy'igihugu cyo kurengera ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda. Tubashimiye kuba mugikurikira, mukomeze mugire ibihe byiza. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije,
yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.